Nakapagsuratak, gaputa kayat kumat nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Religyoso dagiti datakkel ko, isungay nyub ubing mimet nga agkakabsat ti sumsumrek iti simbaan, tunggal aldaw ti Domingo. Idi adda ako iti high school na adda anak iti crush, iso ni Sandro. Saan lang agwapo, nasingpet ken nagagatpay. Amok daytoy gaputa malaksid nga agkaadalan kami, agkaaruba kami pay. Idi naggraduar kami iti high school, intuloy ko tinagadal iti syudad ti Baguio. Ni Mat Sandro, simrek iti vocational iti La Union. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Agsubli ka din ni Baguio, Cindy. Wan Sandro. Mabidlaan nga ron, talaak ti tricycle. Ha? Itulod ka niti pagurayam iti bas nga agpabagyo. Ay, saanan Sandro? Magmag na akon ama panijay. Sana balet as idagmadlaan. Magmag na ka, kat nagputot. Kadaan niya ko ma. Nairwamak matan. Mabidlaan talaak ti tricycle. Urayan nak ditoy, wen? Saanan ko naklangarudan. Itulod ka nga ruden. Urayan nak nga urayan Mabitak laeng. Ni Mat Sandro tinag-text. Basaag. Hello, Cindy. Kumusta kan? Nakadanon kan iti dagos mo. Replyak. Wan Sandro. Ket agyaman manan iti panangitulod mo kanyak itay. Aday ta? Naisend ko na. Ay, naimbaglangan. Tasan unay at traffic. Iso anakadano nakadagos dito'y dagos ko. Nag-reply na tadagos ti loko. Agpabagyo ak inton bigat. Agkita ta ko ma no saan ka abisi. Apo, pagatlapayag na tiisang mo, best. Sika talaga, Mira. Siyak manan adagos tinakita. In love kan samat, best. Anya? Uy, manipod na gamamot na. Awan pa inyam amom a boyfriend mo kanya. Ha? Di mat imbag-hakon kan ka. Istrikto dagiti parents ko. Iso abawal pa yung maki-boyfriend dak. Agadalak pa'y, best. Ay nabay am kadida kita parents mo. Patsik ang maawatan da nga no bilang maaddaan kay ti boyfriend. Basta di ka pa'y ngamin agpaspasikog Anya? Agyaman ak tapinatgam ti panangawis ko kan ka, Cindy. Awan anyaman na, Sandro. Ang hamjak mabalintiyag bayan. Anya? Ni? Apay nga Walak man no awanan ti klasem. Amakan nga minada makakita ka data ditoy. Kat makadanon pa ije balay. Awan met siguro. Saan talaga nga mo Nasaysayatan jeg siguro, Sandro. Okay. Aywan gayam. Anya jay ko nam nga ibagam kanyak. Ay, kuha, Cindy. Anya day jay. Ibagamon Sandro. I love you. Anya? Nabayagan da ito yung marikrik para kan ka. Sandro. Ay ayatan ka, Cindy. Amok ngay ayatan nakman. Iso adi ka kumaagduha-duha ang mga klon kanya. Sandro. Amo mati sitwasyon ko saan ka di. Sanak pa'y amabalin ang makinobyo. Aging ga sa anak ka nagturpos. Di ilimot na kailaan ti maipapan ka data. Anya? Wanan, boss. O, sige nga, Rod, maturog akon. Masapak pa inton bigat.
Okay nga, Rod, bakit? Good night. Uy, uy, uy! Anong bakit ka dyan? Saan tapay mat nga agasawa niya? Ah? Isuntumat lang ti turong nasaan ka di? Anya? Sika talaga. Maalala. Sige nga, Rudan. Ide pa kunda ito'y Sandro. Makaturturo kak ngamina na talaga. Sige, bakit? Good night. I love you. Good night, Sandro. I love you too. Bye. Itay ka ba'y ateks dita, Sandro? Pinakan mo ka na yung dagiti babaw. Wen tatang, nalpasen. Ninanang mo nga. Anya oras ka no amapan mo sukunay, hindi palinggay. Iso nga ro ti tetext ko tatang, awan pa'y matreply na. Mapan kalat na idaya na. Amangan mo no awan lod na. Sumip nga itay. Amangan no, itay nakapay nga urayan iday. Wen tatang, mapanak nga ro din. Kumusta nga iti panagadal mo, anak kaw? Okay lang, matatang. Saan ka kadi amarigatan iti kurso nga alalaam? Saan matatang? Saan amarigatan tay sumangarod ti arapaap na lakay. Tagbalin a nurse. Husto kayo, nanang. Ay, kat nasayaat nga rod ano kasta. Ikaid mo ti agadal, tapno makagraduar ka. Iti kasta, at dantumat katulungan may amang paadal kadagiti at time. Wan tatang, di kay madanagan. Tatalagamat nga igaid ko ti agadal. Agadal kayo anaimbag. Taday talaang ti maipatawid mi kada kayo nga kakabsat anak ko. Husto ni nanang mo. Ketnay, ti kanayon ko nga ibilin Saan ka pa'y makinubnubyawan? Disturbo lang daytay ti panagadal mo. Wen tatang. Malagarudan. Maturog tayawn, tamasa pa tayo pa'y amapan makimisa inton bika. Rabiin, Sandro. Agawid kan. Siyak ti matandanagan kan ka. Awan ti rumbo nga pagdanagam kanyak. Kabailag ti bagik, bakit? Alawanan. Agawid ka nga rudan. Tamaturog ak matan. Awan samot din bas amaluganak nga agpalaon yun. Maturog aksan. Masapa at tulaangan inton bikat nga agawid. O sige. Ang dita ka sofa maturog Saan adito'y kama? Uwan ka di. Danag mun aya. Oy. Amok ti pampanunutam, Sandro. Anya? Si Kamet, advance ka launay. Awan ti kasta panunot ko anya. Oh, si Kapay. Good night kiss man nga rod, bakit? Uray may salaan. Please. Insan? Oh, si Kamet gayam insan Ronnie. Itaman pa'y asikati nagpalingke. O insan? Impon na nga rin nana. Adlang amin ka no aramidon na. Gusto mo't tapno mapatas mo mati at palingke insan. Wala insan. Insan. Ikilwan nakman nga rin itisagay sa kilo patatas kin carrots. Uwan insan. Oh, anya pa'y di katangam. At dala ako masibuhis ng bawang. Adda Ikan nakiti ka gudwa kilaw. Sige. Mabit lang insan. Ayong gamin sa. Nalapsa mo ni Cindy ang magmag na itay. Apay nga adi mo ngamin napansinukon ginubiyam. Shhh! Tangiwat mo insan. Ayong gamin na. Sorry insan. Nalipata mo tayo. Limos kayang ti relasyon nyo na. Talaga si kainsan. Di ka man makaitulin iti sikreton ako na. Bakit? Apay Adaur. Awan ka di madlaw mo iti anak ta. Ni Sandraw tidak nakamata. Way. Awan mat. Apay. Anya ngamin ay ati madmadlaw mo kenkwana. Kanayon nagpapagyaw. Agtansamot sarsarakan na iyan. Anya nga iti ang mumlakay.
Ang mga nadamot ng nobya, dyan anak ta. Kasta nga taya bakit? Bayam, tadamagag to ni Sandro. Iti kasta, santa kag pugpug to. Wen man bakit? Nadlaw ko pa'y kami nakasla at anda ang kimagat dyan ta. Nangag kumada ka sa sarita na iti cellphone. Kat kuna na nga agurnong. Ay, nay. Ay, ka talaga nga rod ang adan nobya dyan anak ta, ador. Nalabit akas na bakit? Damagam tuman ngagpaisaw. Apay ni Sinday, saan ka di ang makaawit ita bakay? Saan ka no, lakay? Ado ka no tinasken nga ilipas na a project day di pagadalan. Kasta ka day. Wen, Ket saanan anak kimismisa no kasta. Kanayon sa amit ama kumikumi di pagadalan da. kuna namat ang makimismis sa ijay syudad no kastoy nga aldaw ti Domingo. Ay ket nasayat nga rod ano kasta bakay? Wen, sana balay. Taagawit tumula ang kano, apaman amalpas na dagiti project da. Mala agrobot ka nga rodan tanay. Aldawain. Diyak kaya ti maladaw ijay simbaan. Awan mo't ni Cindy itinagtugawan mi. Kapanan na nga ta. Ang mga nanapan ni mismo. Isumuti mo awag. Isong atak. Hello, Cindy. Sa dinutayan mo. Aping awan ka mo't itinagtugawan ta. Pasensya kan, Sandro. Nakitak namin ni Auntie Helen. Iso adinardaras ko ti Pimanaw. Diyak kaya't amakita na ti panagkadwata. Ha? Sa dino ti nakakitaam? Diyak mat makita dito yung nagti restaurant. Diyak lang amo, numangan mat dita. Basta nakitak itay. Ang mga no kaing ingas na laing mat ati nakitang bakit? Sanak amabalin nga agbidon, Sandro. Talaga ani Auntie Helen tinakitak. Sigurado ahak. Okay. Kahit sa dino nga roden tayan mo, agsubli ka dito yan taurayan ta tinorder ko amakan. Kwa, agsubli ako ni Jen pagadalan. Adapay ngamin klasek. Anya? Sorry, Sandro. Baliwan tantulangan ti Romuar. Anya? Ang Cindy? Pasensya ka na talaga. Sige ha, ada akong dito'y pagadalan mi. Bye. Ay, mabit lang, Cindy. Cindy! Awanan. Initip nan. Anya nga rod. Siyak laangan at imangan kadagiti in-order ko. Sayang, mate. Oy, Cindy, adan samot ilimlimod mo kanyak, best. Anya kay kumamat ilimlimad ko kan ka, bes. Kanayon nga adda ka tetext kan kain-inawag mo. Iso ka din day ta tinobyon. Sika talaga, Mira. Tila madmadlaw mo. Abay, gaputa adda ka text. Kan kain-inawag ko, adda nobyo. Ay sus, babae akmat, bes. Ang mukda kita klase ti panagis-isem. Anya? Iyam among tumanmat kanyak tinobyon. Awan pa'y nobyo, bes. Ay sus, todo din ay kapailaang mat, bes. Kabisadok dagitan a panagis-isem kunak manen. Kunak man kita kayo pa'y kinisinday. Sakbay nga gawit tayo saan. Wen kuma. Talaga nga iso ti planok. Ang saan pa'y kanumot na dismiss iti klase na insan? Anyat orasan aya. Nasapa pa'y may. Urayan ta na. Saan na insan? Ag-review pa'y kano kalpasan ti klase na. Kasta? Wen insan. Ay talaga nga rin nagawitan. Wen baliwag tulangan ti mang sarungkar ken kuana. Anya ka ka di, Sandro. Di naksalabayan na kasta. Amumat nga data dito yurwar. Sorry, Cindy.
Holding hands latang arudan. Nakarkaron ajak kayat. Anya? Amo mati sitwasyon ta saan ka di? Saan ang mabalin nga da makaamo nga gayan ayat ta? Anya nga ngarut tiganas na, nga gayan ayat ta. No ultimo pa nang salabay, ken panag-holding hands ta, ket bawal. Sandro, di mat napagsaritaan tanday to'y abanang. Uwan ngam sobramatan, bawal amin. Sandro, Jaksan maanusan ti kastoy a relasyon. Makauma. Sandro! Sandro! Anya ka tatirumbang nga ramidag. Napagurak samat ni Sandro. Di naman tan sungsung-batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Anya nga tan wagawid aklangan. Wen, kasta ti aramidag. Di kasta, makitak ni Sandro. Bareng makapagsarita kami matlaang. Nagawit ka matsinde. Kunakman no kunam nga agribyo ka itaalawas. Wen tatang. Ang agsubliak matlaang inton bigat. Nalipatak ngamin ti may sa alibrok dito'y balay. Jak na ala, idi na minsan ang nagawidak. Kasta ka day. Wen tatang. Sige nga raw, darumuarag beeg. Mapan ko man kitaan dagiti mula ka natang. Sige tatang. Ay, kaya't mo ka day, tayalaan ka itinatang. Tapno saan nga isupay agat-gatang ang midya syudad. Ay katwan tatang. Ang basit laang, tama nga no jak tumat laang masida amin. Sige, tayalaan ka nga raw danakaw. Wen tatang, katagyaman na. Cindy, sorry, di naramit ko, di na minsan nga altaw. Sorry, Mat Sandro. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Aday takamanan ako nak, Sandro. Ay, sorry. Diyak lang amin malapdan ti bagig. Ang moment no kasano ti panagayat ko ken ka. Wanan, ang saan pa'y nga itati umno agundaway. Sapay ko mata maawatan na. Okay. Ang agingkat ka ano nga iti panaguray ko. Saan na bali? Tamaudin atawan ko iti korsok. Sumagmamanula angin abolan ti urayan. Aggraduarak ton. Kaya't ka di asawan day ta? Ama balintan tumatan nga ipakaam mo kadagiti dadakkel mo. Nga agayan ayatan? Katwan Ay na, nagsaya atin no kasta bakit? Wan, isungagan anos kapailaan ka di, Sandro. Dumteng tanto dita. Kaya't kasano, anya nga iti plano mita. Nakagraduar kan. Nakapasa ka pa yan iti board. Agaplaya kon ay iti trabaho. Kaya't kasanutan. Kasanon ti ko namapan ng ipudnuta iti dadakkel mo. Iti maipapan ka data. Sandro, saan pa'y nga ita? Masapul ang maawat ang pa'y iti trabaho. Iti kasta, awan to ti rason a pagpungtutan ni tatang kadata. Anya? Naskan ngamin nga agtrabaho ak. Amumat nga dupay dagiti kakabsat ko. Tulungak pa'y dananang kantatang amang paadal kadakwada. Nang runa kat agkolehiyo matan ni RJ ka ni Melody. Cindy. Di mat napagsaritaan tanday to'y abanag. Uwan Sandro, basit laangan a panaguray. Okay? Di kagdanag, tama pasamak tumatlaang dagiti plano ta. Alaam amin ang akwartam kanya, kunam Sandraw. Uwan nanang. Day, apay, pangusaram. Igatang ko iti buryas nanang. Ken pagpuunak nga agmula itinatan. Day, anuam ti buryas anak kaw? Ay katarak nag-ananang padagkeleg. Tasa akong tumat ila ko. Ah,
Kung naglakit din, wag taraken kan iti maparte inton ikalay sam tinubiam. Ha? Ada nubiam, saan ka day? Ay, kuha na nang. Adda. Ang urayik pa'y kano makabiro kiti trabaho na. Sakbay di pa nagsimpami. Ay, taga-ano ngay mat tinubiam anak kaw. Iyawid mo mat iti kasta, maam-am mo mimat kundi tatang mo. Ha? Uwan to nanang. Madanon to day tagundaway. Ang panagkunak. Am-am mo yun. Am-am mo men kunam. Uwan nanang. Nay, asino ngay? Asino ngay tinubyam anak kaw? Apay no agabrod kalaangan sindi anak kaw. Ha? Mayatak, itinakunan ni tatang mo, Sinday. Adayo adakdakkel ti sweldo iti abroad ngem dito'y Pilipinas. Nang runa ket may saka nurse. Ay, Tatang. awagak tuman ni Insan Lite. Damagak no anya dagiti requirements nga ag-apply ijay ayan na. Kun ibagak matla nga tatulungan na ka iti gastusem nga ag-abroad. Ay, kuhana na. Di ka nagkid anak kaw. Agbiro ka kitin iti Amerikano ijay. Ta isaw ti pakiasawaam. Anya? Huwag nga rod napintas ka mo. Kun nakaadal ka pa'y. Iso amayat akmat iti imbaga ni tatang mo, Sinday, anak ko. Anya, agabrod ka kunam Cindy. Wen Sandro, iso nga minti kayat datatang kan nanang. Anya, ang Sana bali. Mabit lang matidwa taon na kontrata kay Jay Canada. Cindy. Di ka din agkid-kid, Sandro. Bayam, tain inudat nga ibaga kadatatang kan nanang ti may papan kadata. Agpaiso. Wen Sandro, ikarit day ta. Kumusta ka ditan bakit? Kumusta ti trabaho? Okay ak lang dito'y Sandro. Sika, kumusta ka matan? Daytoy, kanayon mailiw kan ka bakit? Kailiw ka matuna yan. Aywan gayam, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo ti may papan ka data? Kwa, saan pa'y Sandro? Bayam, taibagak to apaman ang makaawidak dita Pilipinas. Kunak man no inutom ti agpud no kadakwada. Kabayatan ti kaddam dita Canada. Wen, kunak lang arudan. Di ka di madanagan, takasta talaga ti aramidag. Saan ka di ngamin nga iso ti pagtungtungan ta? Igawid mo ket di ti trabahom dita. Agurnong ka, iti kasta, addan to aramaton tangag kalaysa. Nabayagan anak ka urnungak bakit? Si kalaangan ti ururayak. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan ti may kadwa apasat ti pakasarita ni pagayam tayo asindi dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo asindi. Iti umuna apaset ti surat na intay naamuan alimed anaaddaanday ti relasyon kani Sandro. Gaputa saan ket nga rod pay akayat ti ama ti balasang amaaddaanday toy iti nobyo. Nagtultuloy nga rod ti relasyon da kastameten ti panagsinsinnarak da iti syudad kabayatan ti panagadal ni Cindy. Agingga ang naggraduar ti balasang ket nakapasa daytoy iti board.
Uray saan ko maakayat a palubusan ti barong agabrod, awanan na balinan na, gaputa dagiti matlaang dadakkal ni Cindy ti matungpal. Gatita, intay nga rudan ituloy adanggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Cindy. Dinak ngamin unay pampanunutan Igaid mo kit diti agtrabaho dita. Iti kasta, makaurnong ka. Agurnong ta adwa para iti panagkalay sata. Nabayagan anak ka urnungak bakit? Si kalangin ti ururaya eh. Akasta? Nakababain mat nga rod kan ka Nakaurnong kagayaman. Idinto asyak kat agurnongak pailaang. Siyempre siyak pa iti kunam. Maala nga rod, baliwan tanto man ang tiag saritawan. Agsubli ako niti trabaho. Sige bakit? Agan-anad ka di tawan? Wan, awan rumba nga pagdanagam kanyak Sandro. Kabailak ti bagig. Sika ti agan-anad dita. Malagip mo pa'y ka din ni Melanie, insan? Sino ang Melanie insan? Tayo ngay kaadalan tayo iti high school. Jay kanayon amang tin iti love letter iti keng ka. Wen. Malagip ko ninsan. Oh, apay ni Melanie. Nasabat ko ngamin iti kalman. Agaw awis man. Birthday na karon itong Domingo. Kaya't mo, tamapantay di balay da. Ay katuan na insan. Sino nga iti katuan tamapan? Mga no, inaawis na mudlaang dagiti daduma payabats tayo. Agkikita tayong tulat tayo dyan Sa bagay, anya nga iti alaan ta pagsasangawan tayo ijay. Ay, mga alata ay iti special drinks insan. Hello, Sandro. Hello, bakit? At a good news ko. Anya day ta, bakit? Imbagakon kada tatang nanang, ti may papan kada ta. Oh, Ken, anya nga iti ko nada? Saan mo tanagungat ni tatang? Okay lang ka no. Basta tulungak latta dagiti kakabsat ko ang makaadal, nga oray agasawa tanton. Talaga? Wan, Ay, nagsaya atin ngayon kasta. imbagak matlangan kadakwada, ti plano tan apa nagkalaysa. Ket kon adamat, adita ka nun ibaybayag. Ay, nakaragragsakak iti day tangay padamag mo, bakit? Kamaudyanan na. Matungpal madlaang ang tinabayagan nga inarapaap ko. Di mat kunak ngamin kan ka? Nga dan tulat tagundaway para iti day taamanag. Uwan, bakit? Ang yaman ako, Nay. Awan ang yaman na. Ket, kaano nga hindi pa nagawid mo? Iti kasta, mapagtutulagan tayo matantipet sa bulan ti kasanta. Umadanin ti panagawid ko, Sandro. Agpaiso? Wen, iso nga agsaganakan, Sandro. Happy birthday, Melanie! Happy birthday, Melanie. Agyaman na, Ronnie. Sandro, kunaklakit din no saan kayo makaumaita? San kami ngamin ama nagbabaeng? Isong adda kami, Melanie. Put na tikino na ni Ronnie, Melanie. O alala, ipapabalayo latanwan. Urayin tayo labit ang maluto dagiti makan. Iti kasta, agigiddan tayo amangan. Kalpasan na, happy tayong tumatan. Kapaalam ka diti agmaneho nga agawid, Sandro? Uwan, danag mon aya. Kabaila, Melanie. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Oo. Kasano ka ang makamaneho no kasta nga agtumba-tumba ka matamag na. Kabaila nga rod. Ay nasaanan. Iyag mo ti susi. Nay, apay nga ngayon nalamot ng ti susi ti tricycle ko. Tinasayat. Iturog mo pa ilang. Amang anya pa'y ti mapasama ken ka. No ipilit mo di agmaneho nga gawit.
Hello, Sandro? Hello, bakit? Apa yan? Sa dino tinapnapanam iti manungal daw. Apay nga itam lang asinumbatan ti awag ko kan ka ha, Sandro? Kwa. Ay, pasensya kan, bakit? Napan kami nga may nag-birthday kin ni Insan Ronnie iti na minsan. Nabarbarte ka. Naiturog ko. Iti makariingak. Intuloy mi man ang tinaginom. Iso ada ito'y. Nagsakit ti ulok. Gapoy ti hangover. Ay, sus. Kat, saan mo nga ron akabalan ti agbiyahe? Ha? Itangal daw ti flight ko. Sumangpatak di ta Pilipinas inton bigat ti agsapa. Sabatan ka ang arot. Bakit? Kabaalam ka di ti agbiyahe? Kut kunamat nga hangover ka? Siyempre, kabaula ka. Basta si ka, bakit? O sige, umawag ak to nga rod inton adda ako ni airport. Kasla ka, ano lang iti ilimlimit yu pa iti relasyon yu kinisindihan niya insan. Ha? Ita, kalay sa kayo. Buwan nga rin, Insan. No more lonely nights, insan. Singa talaga, Insan. Kamudyanan na, matungpal mo lang yung tinabayagan yung nararapahan mo, insan. Launay, Insan. Diyak nga rin mailadawan ti kasta unay aragsak ko. Kunaklakit din no saanan ang matuloy na kiti plano mi kinisindi. Among ka ditay pagsasao ko na tinapod nung ayat, makauray. Ha? Una niya. Talaga napod no, ti pa nagayat yu titunggal may insan. Iso nga ita, matungpalay na gitara pa apyo atwa. Kas jay day jay, insan. Kasano abalayan, kumpleto matlaang dagiti maaramat nga aglutaw. Uy, gabalayan. Kumpleto. Kailangan mailuto ti kurang. Ay, huwan kayam. Napanda ka din kinarga dagiti baboy ama partay. Uy, gabalayan. Dalabit apasublidan dagiti napan ng karga. Nasaya at matngarod Ambaw, jak ni namnama at atamat lang gayam ti agabalayan. Uray siyak nga raw gabalayan. Kuna lagi din no tagabagyaw tinubya ti alak may. Siya magayam ta. Karuba first before others. Uwan nga ron Ustumat kiti tapno saan nga dayaw ti pangibunagan kadagiti mausar abalayan. Ay kay una abalayan. Asinay nagpaisaw. Agkakaruba tayo lang magayam. Nalpas ka din ti seminaryo, anak ko. Wananang. Nasaya at matngarod no kasta. Nakasaganan sa baki ti amin nun. Wananang. Dagiti laangan gowns ti maururay. Dagiti ngay souvenir yaw, si mangpot ka din. Wananang. Dinagas mi itayo ni Jay Shop. No kasta, awan nga rudan pa rin ko. Awan matan ti makitak ako rang nanang. Dandanin na chikan mat amin ang dagiti inlistak akasapulan. Ay kat kita amangan no adda nalipat manak ko. I-double check mo amin. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikot inton madanon ti aldaw ti kasaryaw. Oops. Ha? Atoy. Isuot mo tayo ito asing-sing, Cindy. Ne, apay day ta sing-sing, Sandro. Engagement ring ta kumada ito Ang itakla ang amaitet kan ka. Gaputad da kamat nga ro di jay Canada. Wow! Nagpintas matanday ti sing-sing, Sandro. Siyempre Agyaman ak, Sandro. Amangan mat no nangina da ito Awan tinangina kanyak. Basta para ken ka. Daytoy matiparakan ka.
Wow! Relo? Wan. Atoy, isuot mo. Oh, Oh, thank you, bakit? Oh, bagay kumitlaan ka di. launay. Agyaman ak Cindy. Hawan ang yaman na. Regalo ko maday ta inton birthday. Ang i-advance ko na. Sana bali ta dandanimatan. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Ay ayaten kan ipatpatig ka unay-unay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan, Cindy. Kasta akmat kan ka, Sandro. Ket agyamanak. Kaputa uray kasano kabayag ti panaguray mo kanyak. Nauray naklata. Siyempre kasta ti kinapudnog nga agayat, Cindy. Sandro. Insan, bulutik man pa iti motor mo. Sa dino ti paparam insan? Mapanak labi ti jahili. At damapan ko gatangan. Ay katuan ka na insan. Saan insan? Sa nabali, tamabiitak lang mo. Sigurado ka? Unay kalakit din aya. Sikat ti makamo insan. Ito iti susi. Agyaman ak insan. Sandro? Oh, Melanie. Si Kamat. Kumusta? Okay lang, Mat. Damag ko, dandani kagaya man nagkasara. Owen. Umay kanto Ibagam ka digiti dat dumapay abats tayo idi high school. Ay, katuna. Talagang umay kami, oray saan mo nga inyawis. Isungarod nga yaw awis kon. Aywan gayam. Di mo't agtartarimaan ka kadagiti nadadaal nga appliances? Wen, apay. At ay patarimaan mo? At dangarod ko ma. Ang apok abisi ka, iso nga oray inton maminsan ton. Ay ket mapan ko kitain itan Amangan no jak to nga minen masangon ko Sigurado ka? Wen, itan tap no malpasen. Sige, sika nga ron ti makam mo, Sandro. Hello, Sandro. Sa dino ti ayan mo. Itay nakapayasap sa pulan ni Tatang. Apay ka no bakit? Mga ramid kayo kano iti extension nga agturong iti paglutuan. Kurang kano nga min tinabulod da. Sige. At dalabi tinarimaan kong appliances dito ayan tigayam ko. Mabayag ka kadipay dita? Mabiyitan da itoy. Agawid akon. O sige nga, Rod. Urayan kan dito eh. Wen, bakit? I love you. I love you too. Bye. Cindy! Oh, apa yan, Ronnie? Ni Insan Sandro. Oh, apay ni Sandro, Ronnie? Intaray da kanu ospital. Anya, apay ka no? Kano kalkalpas mila nga nagsarita itay? Nakuryentay kabayadan ti panag-repair na iya balay da Milanay. Anya? Sandro, bumangon ka dita. Bumangon ka, pangaasim. Cindy. Kasano agpay itatawan ka matan? Kasano pa yan nagiti plano ta, Sandro? Sandro! Ay, unay matlakit din ti kasjay agas at dagbalin ko maaman ugang ta, lakay. Wen nga rod bakit? Jakamaw ti sawag. Lakay. Hanggang ba? Anyang ay nga rod. Talaga akas ta ti biyag. Isuamin ti turong tayo. Aklunan tayo ti kasjay anapasamak ken kuada. Nalabit nga da nabimpinta sa plano ti Diyos ken kuana ken iti anak ta. Ay na, awanan lakay.
Awanan ni Sandro nga anak ta. Bakit? Unay matlakit din ti kastoy agasgasat ti anak ta. Ubing pa'y unay tapno mapasamak ti kastoy. Tuwin nga raw. Siya pa'y kumadan di kumanti pa nagkalay sa nakin ni Sinday. Ang una yay, kakastoy mo din tinapasamak na. Ay, Sandro, anak ko, aya. Sandro! Anya nga iti planong itata na itapunan ni Sandro, Cindy anak ko. Diyak amo, nanang. Panagriknak gamin. Kat adalaang dito'y ni Sandro. Cindy, Kaslawaanan ganas kong agbiag, nanang. Kasla kayat kumatanti matay. ay sana anak ko. Pangaasim tadi ka kumamot ag sao iti kasta. Nanang. Narikat kan nasakit. Agamdas kan nga aklunan tayon ti kastya na pasama kini Sandro. Kasano kalipatan. No isumatikan ayon alinaon ti puso kan panunot ko. Kasano, nanang. Maawatak ti marikrik na manak ko. Talaga kasta takapudpudutan pa'y laang tinapasama. Ang ampatyak adumtang tumot laang ti panawahan ang makalipat ka. Nanang. Di ka agpaabak itiriday ang marikrik na manak ko. Ngamin si kang tumot laang tagbalin ang nakakaasip. Tirumbang nga aramidam ita kat kumararak ka. Ibagam amin iti Diyos ti sagam amarikrik nam. Iti kasta kat malakanan ka. Dawatom ti panarabay na anak ko. Panagriknak idi kat nagtupak ti langit ken daga kanyak. Gapu iti kinadagsen ken kinasakit ti barukong ko. Awan nga ro tinapasamak akalaysa, gapu iti dayjay a napasamak ken ni Sandro. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsubliak ditoy Canada. Gapu siguro iti nalaos a kapapanunot ko, dandaniak na depres. Imbaglangan taadda dagiti gagayam ko anang tulong kanyak. Ket kaasi ti Apo, nailasat ko ti saem a napasamak kanyak. No ikumpara ti panagbiag idi ken ita, adayo a narigrigat ti biag idi, isu a napateg ti tunggal sintimo kanyak. Nasapa ak anak asawa, ket 5 ti nagbalin nga anak mi ken ni Noel. Makiman maneho ti asawak iti jeep, ket no kasjay nga awan biyahe na, makiek-extra kadagiti construction. Agang angkatak met iti komporme a mabalin ko a mailako, tapno adalang pangalaan mi para iti inaldaw a kasapulan mi. Rugyak man nga ro ti agsalaysay iti agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasamak. At iti sueldok, nanang. Imbaglaan ngay na inyong ikatang kadagiti masapsapul iti balay. Ay na, agyaman ako na yanak ko. Dakkel atulong daytoy. Nang ro na kadagiti kakabsat mo. Awan na nyaman na, nanang. Kas inkarik kada kayo. Tulungan kayo aginggat kabala. Banag apagyamanan mi una yanak ko. Katsapay ko ma, tadi kan tumaong maamang tulong kada kami. Nang ro na kadagiti kakabsat mo. Ammo met abasit lang ti sweldo ni tatang yo iti panlakiman maneho na. Wan ka din, nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Basta lakit di adda, mang tedak kunakmanan. Good morning, nanang. Oh, hana anak ko. Nagsapa kamot din anarin. Wan tamasapa ak nga agsakdo.
Sigurado nga min apila man na ni Giant ti bombaan. Mala, mapan ka nga rudan. Ang amsakbay na, riing man pa'y dagiti kakabsat mo. Tani, lumawagan. Sige, nanang. O anya pa'y laangay, ter aramidan nyo anak ko. Sumrag kayon aldawan. Wala nang. Wala nang. Di balon ko ngay nga ron. Mabiit laang. Atoy. Thank you, nanang. Sak ngay mat. Dahito ti balon mo, Vince. Agyaman ak nanang. Malaala, kayon, tapno di kay manadaw. Nanang, already na kun ikan iti kwarta. Dahito'y laangan tinapay kan chicharon ti balona. Ay naanak ko, kano adala nga ruden balon mo analing tasa ba? Ita, agala ka pa'y iti tinapay kan chicharon. Sana bali ata inlis takmat. Bayadak to inton ada kwartak, nanang. Ay, unay kalakit din ayang ubing. Talaga asika. Day talakanum ti pampanunutem. Ammo yumat analakak ama bisbisin, nanang. Maala, alaam nga roden dagita anak ko. Thank you, nanang. Bye-bye. Oh, adto'y ti parakan ka, Gino. Tinapay kan lining taasa ba? Ay, wow. Thank you, Hana. Kukwak ka din amin daytoy. Wen, Gino. Ang mga noong tan nakamanan ni nanang mo, gapo kanya. Saan? Di namat amo aparakan ka dayta. Ti amo nakit balon ko. Ay, agyaman na ka na. Awan anyaman na, Gino. Nasaya at mata si Mangpet kan Noel. Uwan bakit? Kasta unay abanog ko ang nagbiyahe iti nagpatnag. Nagsakit di sikat ko. Agmano ang tatang? Oh, kasya na ka ti Diyos anak. Tatang? Ah, Sumurot kayon kada kami amapan makimisa. Ha? Ay, ko Inton maminsan ton. Kasta unay nga minabanog ko. Kan napuyat akpay. Sige matan at tatang. Italang manan nga kakadwa tayo amapan makimisa. Please? Inton maminsan ton, talaga nabanogak. Hana anak ko. Please, tatang. Apay aya adagulit ka. Nabanogak ko naklangaruten. Saan man na natangkan ti ulom, si kahana? Maminsan laang ti sao. Nawatam? Sorry, tatang. Ngala. Mapan kayo latan makimisa, tamaturog akpay. Ikararagan daktulatan, no iso. Apay kasta tilangam lakay. Kasla aburido ka man. Kasano? Kat agbayad ka numat ni Vince iti tuition na inton bigat. Pampanunutot no sa dino ti pangalaak. Lakay. Kabalbalik lang ngamin iti na minsan para iti pang tuition ni Raisa. Ita, ni Mat Vince. Ang mga no din akong ikan ni Bus ta nagsasaruno matantikas advance ko kan kuana. Barang ano agawid manin ni Brian. Kat adda itid na. Taisupay lang ti pang tuition ni Vince. May sapay day tapak akong konsensya ak bakit? Noel. Kasi matya anak ta. Tempes nga agad adal biman. Saanan Tanasa pa nagtrabaho. Tap na makatulong ka data. Apay, no palubusan nakngaminan amapan makitagad iti ayan ni Madam Alice. Isupay matitangdan ko amapan aglaba, kan aglinis ijay balayda. Miranda, saan kumanatang kanti ulong? Asino nga iti mga sikaso kadag iti anak ta, numapan ka makitagad? Lakay, dadakkel damutan. Panagkunakit kabaalandan ti magbagida. Nukunak asaan? Saan? Di ka madanagan, takabailak pa'y nga ipamuspusan ti amin, Miranda. Sa dino ti pangipanam iti daytahan na. Kwa nana,
Mapan ko itid kada Gino. Anya, Amangan ngamin no awan si daan day tarabi eh. kat datayo ngay. Napanunot mo ka din nga amangan no datayo ti awan si daan na inton bigat. Ala, isublim dayta. Ang nana. Isublim dayta ko na ni. Nagrigat lang aruden ti biyag tayo. Maalam pay laeng ti mapan agi padawat kadagiti kaaruba. Ala. Ingka isubli dayta ijay kusina, hana. Wen nanang. Pagmano ak, nanang. Kasya nakatidyo's anak ko. Naibag nga oras yun, nana. Agmano ak. Nanang, iso ni Ruby. Kaya na ayat ko. Kasya nakatidyo's. Balasan ko. Nanang, ni tata, sa dino tayo na. Ay ko, di pa'y simang patanak ko. Ang amangan no paawidan day jay. Sige, nanang. Itulot ko na ang ni Ruby iti silit ni. Iti kasta, makainanamat tan. Anya, agkalaysa kayon kin ni Ruby ko na, Brian. Wan tata, adda kami matin iti husto tawan. Kan maysa, agin inet kami mat kin ni Ruby. Anya, Apay ngamin aya nga agganat kayo launay nga agkalay sa anak ko. Agpudno ka man kanyak, Brian. Nanang, saan ama sikog ni Ruby? Apay ngamin aya aday ti pampanunutan niyo. Agraman ti pamilya na, kasta ti bagbagada. wen tagdardarasutos kayo mat ngamin nga agdesisyon. Sana bareng-bareng ti mga sawa, Brian. Kan maysa, kasanon dagiti kakapsat mo. Di mat inkarim at tulungam ida ang makaadal. Tatang, dua taon ko mat ida natultulungan. Panawon mo siguro. Tapno ti bagig matanda si kaswag. Kahit kumatantag pamilya. No agsao ka, kasla si ka amin ti mauobliga iti daytoy a pamilya. Kat pudno matsan ka di. Kan maysa, saan kumat nga obligasyon ti mang paadal kadakwada? Da kayo tinaganak. Iso ada kayo nga tirumbang amang paadal kadakwada? Bastos ka nga inanak! Ibatan nagtatam. Ayop ka! Apay! Anya ti pagpampanakan mo, ha? Husto, Noel. Ibatang ti anak mo. Pagpagaman ti anak mo, Miranda. Kahit yuman gan saan, agkalay sa kami kin ni Ruby. Apay ngay, amul mulagatan yung mulatan ti makan anay dasar iti lamisaan. Anya ngay ti kukuin nyo. Mangan kayo na. Awan ka din ti daduma amasida, nanang. Hunarot kastamanan ti sida tayo iti kalman. Tata, isumanan ti sida tayo. Pasensya kayon, anak ko. Taday talaang tinakaibatugan ti kwarta tayo ita. Agyaman kayo kit di ata-adda. Good morning, nanang, tatang. Good morning, Good morning, anak. Mana, agtugaw kan, tagigiddan tayon amangan. Good morning, Manong Vince. Morning. Good morning, Manang Raisa. Good morning to, Hana. Wow! Tuyo kan linambong nga ugot ti sayuti. Nagimas nga taday toy, nangruna no adda kapi, saan ka di, nanang? Ay, anak ko, husto ka. Ala, mangantayo anak ko. Ano san tayo pa'y laang ditoyo kan linambong nga ugot tainton malam, agsida tayo itilitson. Agpaiso tata. Promise, tata? Promise. Yay! Nanang, tatang, Brian, anak. pasensya kayong katagiti na isawang ko kada kayo di na minsan ngal daw. Nanang, tatang. Brian. Ay tagunay ni Ruby. Sabay ko daw manunugot kayo matin ngagkalay sa kami. Sa nabali, tatumulong aklat tamat dito balay, nga uri at tanton asawa. Ala, uwanan. Anya nga nga rod. No talaga adida kan malapdan, Brian. Ala, umay kakit din. Tagsasango tayo amangan. Magyaman tatang. Apa
pay, Brian. Amangan mo daw extra kwartayo dita. Naibusan kami ngamin. Kat awanan panggatas ni baby. Anya, di mo't kait-itod ko lang kada kayo iti na minsan nga aldaw. Ay kwa, naibus ngamin ang tinted yun lang. Ay kat agdis kita ka. Agparparikot lang aro den ti inayo para iti pang tuition manen iti kakapsat mo. Dita, dumawat ka manen. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Nudimngag kayo kumakanyak. Kat saan kayo anagkalay sa adagos? Saan kayo kumamot anasapa anadaan iti anak? Noel. Kita amita, marigrigatan kami lang arudan amang isaksakat iti pagbiag tayo. Mainayon kayo pa'y. Agbirok ka ngamin iti natalgad na trabaho. Adamot trabaho tatang. Iso na lang tasan na regular. Day tangarod kat ti kunak. Agbirok ka iti regular. Nagadulang arudan aparikot mi ken nanang yo. Nainayo ng pailaan. Guston lakay. Oh, makamu kayo man langin. Noel! Noel! Agsubli ka ditoy! Noel! Sana bale? Ikarigatak biro kiti nataltalgat at trabaho. Hindi kasta. Saan ako na dumawat kada kayo? Nanang? Apay ka di mananhana. Di nakdisturbon. At ako kuog. Alaan niyo daytoy, nanang. Ni, sa dino tinangalaam iti dayto yan. Kwartak dayta, nanang. Urnong ko. Amangan ngamin kunak no makatulong kada manong Brian. Sige, nanang. Umuna akon amaturog. Masapaak pa'y amariing intun bigat. Good night, nanang. Good night, anak. Awan da dumaay ang mga iwan iti kapsat mo. Dagiti ngay anak na. At dadagiti anak na, lakay. Kabayatan nga agpapaimbag ti kapsat ko. Siyak mo't ti mga sikaso iti pagtagilakwan na ijaili. Isupay mo't atitangdan ko. Dakkel ti maitulong na dayjay kada tayo. Wen angem adayo ti papanam Miranda. Kasanon dagiti anak ta. Kanayon lang arudan ti kaawan ko dito balay. Ita, uray sika kat pumanaw. Saan ta nga minen amapan ijay, nanang? Please? Anak, agurnong laeng ni nanang. Sana bali, tano makaurnungak, agawidak mo't laeng adagos. Aging ka diita, kat kagura nakpailaang lakay. Apay akas lang nagdakkel ti basol ko kan ka. Awan mo ti sabali nga inaramid ko ijay. No di nagtrabaho. Para mo't laang dayjay iti pamilya tayo. Daytakat nga rod. Anya ti kayat mo apagparangan kadagiti anak ta. Kadagiti kaaruba tayo. Akaba ilam ti umadayo, tapno mabiyag ti pamilya tayo. Asaan kayo akaba ilan asuportaran? Ngawan si Serbik, kasta ka di. Napatpatag ka di ti ibaga ti daduma a tao, ha, Noel? Tinapatag kat maikanta itinasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Tinapatag at da kanenda. Tinapatag kat mapaadal ta ida. Awan bibiyang ko iti anyaman nga ibaga dagiti tao. Oh, maglagayam. Awan bibiyang mo. O di pumanaw ka manen. Panawan da kami manen kadagiti anak mo. Tay sumot ti paglayngam. Noel. Makauma! Diyos ko. Mapayadinak maawatan ti asawa. Lawlawag ang kumati panunot na. Diyos ko. Apay anagado ti wara ditoy. Kunak man no aglinlinis kayo, ha? Ni anak, nakawara dagiti papel ken notebook na. Saan ko ako dagita? Iniurnos kon dagiti papel ken notebook ko.
Amangan mat nukuha ni Manang Raisa dagita. Inyornos ko na dagiti gamit ko. Bagim day tahanak. Ala, tumal na kayon. Napampanugak lang arutan. Ngam kastoy pa'y ti madanunak dito balay. Pagaapaan nyo pa'y dagiti awan kaus-us kan na abanag. Si kamutan, apay aya nakakulkulit ka. Adayo nga ubing ka. Iso arumbang nalaang ngarot asurutam ida ta isuda ti inauna. Nawatang. Talaga matasaan asyak tinagwara ka dagita, nanang. Saan ko matabasol? Na, tasumumbat ka pa'y laang. Uray saan asika tinagwara. Rumbang laang aglinis ka dito balay. Apay nga minasyak ka kanayin ti makit-kita yun, nanang. Uray saan ko matabasol? Ipagpabasol yung kanyak. Syakla ka na yun ti ata ka malina. Syakla ka na yun ti makit-kita yun. Hana, anak! Hana, ang subli ka dito eh! Hana! Tulungan kayo, nanang. Saan ngun, anak? Kabaulak day to yan. Tulungan kayo nga ruden. Iti kasta, daras amalpas. Pasensya ka na. No si ka tinagdasalan ti pungtot ko iti rabi, anak ko. Okay lang, nanang. Maawatan kayo mat. Pasensya kayon kasjay mat tinaybaga. Di kay agdanag. Taigaet ko ti agadal. Iti kasta, agbalinak to a maestra. Kat inton agsweldo ikan kayon to iti kwartayo kini tatang. Kumatang tayon to iti agkakaimas amasida. Talaga si kahana. Di laman mapampanunot man nga ubing. Basta, nanang, amok kan mamati ak amaaddaan kayon to iti adu a kwarta gapo kanya. O sige, nanang, mapana ko ni Jay simbaan. Sigurado nga urayan na ko ni Father. Apay, agkanta kayo katimanan. Wen, nanang, ada nga min kasar inton madamdama. Masapa ak amapan. Iti kasta, makapraktis kami pa iti kantaan mi. O sige, anak. Sumarunuak inton madamdama. O may kabuyaan nga kanta. Agpaiso, nanang. Wen, anak ko. Yehey! I love you, nanang. I love you to, anak. O ala, mapankan. Itikas na, saan ka amala daw? Sige, nanang. Bye-bye. I love you. Adoy atawan, tinaglabas, asikating inay ayat. Sikalang ti pagtuyusan, daytoy riknag. Iti tunggal aldaw, sikati birbir. Ay! Hala! Mistake. Sorry. Sapsapulin ko magayam. Sana birbirukan. Sana bali. Sigurado sa anak ton nga agmistik inton madamdama. Ngamin, umay agboyan ni nanang ko. Talaga, Hana? Wan Gino Mala, patakan tapay nga rutibag na. Iti kasta, makadanon tanadago si Jay simbaan. Sigurado nga aguro oray itan, dagiti kakadwata nga kanta. Wan Gino Hana, agpaigit ka. Adalo. Nanang! Nanang! O, Nanang! Brian. Ni Hana! O, apay ti kapsat mo. Nadisgrasya na kanungin ni Gino. Kabayatan ti nagnadama pa ni Simbahan. Ano niya? Hana, anak. Hana, anak ko. Hana. Miranda! Anya tinapasama kiti anak ka. Hana! Anak! Sana Hana! puno na ito'y. Sana puno na ito'y. Hana, anak ko. Hana, bumangon ka dita. Hana! Hana!
apayhan. Apay at ipay anak tanuel. Apay. Husdonan ba kayo? Awanan ti mabalinan kayo. Nadi ti mga klon iti amin. Lalapit at ito ti plano ti Diyos para ikanakta. Ano ti mangipagpagaan na kasing-singpet ti anak tanan. Managpulong. Managparabor. Nakaragrag sa kandandong apay. Apay, jak nakita dahit na itinabiyag pay. Apay nga itaglang nga naamiri sa amin dagita. Ang kinasaya at tiyanak. Miranda. Nagsakit ti maawanan iti anak. Nagsakit, Noel. Anak ko. Nulabsem ti agsarita kasla ak matay idi gapu iti nalaos aladingit ken sakit a marikriknak. Agingga ngayon inot an aklon ko metlaeng ti amin. Manipod idi nasursuro mimetten nga ikan iti oras ti tunggal maysa. Nga ore agingga ita taad dan bukod a pamilya dagiti anak mi ket agbabanding kami latta ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati daytoy iti adal kadagiti padak a dumdumngeg.